gukunda hano mu itorero ndazi gukunda mucaka. Ndabasuhuje abakomeje gutega amatwi umuyoboro wacu ibigezweho updates mbahaye ikaze muri aka kanya. Ejo hashize tariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 2025 nibwo habaye umuhango wo gusoza itorero Indangamirwa icyiciro cya 15 mu kigo cy'ubutore cya Nkumba. Iri torero rikaba ryari rimaze igihe kingana n'ukwezi n'igice riri kuba. Mu muhango wo gusoza iryo torero habayemo ibintu bigiye bitandukanye. Harimo rero abanyarwanda bakuriye hanze bagaragaje ko bamenye ururimi rw'ikinyarwanda mu gihe baje muri iryo torero ntarwo bazi. Bakaba bararwize rero mu gihe kingana n'ukwezi kumwe n'igice bamaze muri iryo torero. Umwe muri bo ni uwitwa Mitako François. Uyu Mitako François akaba yarakuriye mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri iri torero rero akaba yaragaragaje ko yamenyemo ikinyarwanda nubwo ataramenya kukivuga neza. Ubwo yazaga imbere aje kugaragaza ibyo yamenye mu rurimi rw'ikinyarwanda, yatangaje ibyo yakunze mu itorero mu rurimi rw'ikinyarwanda, atangaza imbogamizi yahuye nazo, ndetse nyuma yaho aririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Nimwumve namwe ukuntu yabivugaga mu buryo bushimishije. Hari indi ntore yaje hano izi igifaransa gusa, ku buryo nawe hari ibyo yamenye mu kinyarwanda, nawe yaza akabidusangiza. Duhamagare intore Mitako. Mitako, bonjour. Bonjour. Uri intore? Sûr. Mushoze turebe. Kanze numve niba ko kuri intore. Intore! Ijambo kwijambo. Intore! Mutoza ku kirenga beso kutuvomaho. Intore! Turi isubizo. Intore! Umwe gwacu izo mbaraga zacu. Aho! Yihoho. Mitako, je vais te demander des questions et tu dois répondre en Kinyarwanda. Ego. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ni iki kintu wakunze cyane muri iri torero ry'Indangamirwa? Gukunda. Hano mu itorero ndazi gukunda mucaka. Mucaka na Marshallot. None se ndazi gukumbura ibijyo. Turi kurya neza cyane. Ndazi kumbura umuceri na ibirayi, ibijumba, navuge neza. Na ibishimbo. None se ndazi kukumbura inyama cyane cyane. Nese Mitako, ni ikihe kintu cyakugoye kumenya cyangwa se kwiga muri iri torero? Ibikibazo. Noneho hano mu itorero ndafite ibikibazo kuvuga mu Kinyarwanda. None se hano mu itorero abana bose bari kuvuga mu Kinyarwanda gusa. None ndafite ibikibazo kuvuga neza mu Kinyarwanda. Abafande bari kuvuga genda uburyo ngenda kugenda umuso ntabwo bizi. Me noneho hano ndarabizi imbere, inyuma, uburyo, umuso na hejuru na hasi. Nese Mitako, umunyarwanda arangwa no kumenya igihugu cye. Uzi indirimbo y'igihugu? Ndabimenya gace. Gace. Yes sir. Watwereka? Salute. Rwanda nziza gihugu cyacu, huje imisozi n'ibiyaga n'ibirunga, ngo widuhetse gahoranisha, reka tukurate tukuguve ibigwi, ngo hutuhungwiye hamwe twe s'abanyarwanda uko watujaye. Mbegwa sugira singizwa iteka. Mitako urakoze cyane.